ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ёдовар мешавем ки 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вориди шаҳри Вашингтон шуданд. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вориди шаҳри Вашингтон шуданд. дар фурудгоҳи ҳарбии Эндрюси шаҳри Вашингтон меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро با احترام و صمیمیت خاص معاون یکم کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کریستوفر لنداو، یاور کاتب دولتی پول کاپور، معاون راهبر پروتکل ایالات متحده آمریکا ابی جونز و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. خاطررسان باید نمود که سفر کاری سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به واشنگتن با دعوت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد ترامپ صورت میگیرد. در اینجا واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی، ایالات متحده آمریکا و دیگر چهاربینی‌های مهم برگزار می‌گردند. در اقامتگاه موقتی در شهر واشنگتن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را یک گروه شهروندان تاجیکستان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши дуюм дар қуллаби Осиёи Марказӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5+1 дар шаҳри Вашингтон бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Трамп мулоқот намуданд. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши дуюм дар қолаби Осиёи Марказӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5+1 дар шаҳри Вашингтон бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Трамп мулоқот намуданд. дар вохӯри маҷмӯи васеи масоили вобаста ба ҳолати кунунӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ миёни ду кишвар баррасӣ шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои даъват ва пазироии гарм арзи сипос намуданд. сарвари давлати мо дар идомаи суҳбат ба аҳамияти таъмини сулҳ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ишора намуда, пойдории амну суботро заминаи бебаҳо барои рушди устувори ҳамаи кишварҳои дунё арзёбӣ намуданд. зимни баррасии робитаҳои дуҷониба таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳким ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. зикр карда шуд ки дар Тоҷикистон зиёда аз 70 ширкат бо иштироки сармояи амрикоӣ фаъолият доранд. бо ёдоварӣ аз ҷараён ва натиҷаҳои ҳамкории дуҷониба дар соҳаи саноати Тоҷикистон, аз ҷумла барои истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, бахусус фулузоти нодир, густариши чунин робитаҳо ба манфиати кор арзёбӣ шуд. таъкид гардид ки имкону захираҳои истифоданашуда барои таҳким ва густариши робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузории судовар миёни ду кишвар, аз ҷумла дар бахшҳои энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, илму техника, зеҳни сунъӣ ва технологияҳои муосир хеле зиёд аст. баррасии ин масоили вобаста ба мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ба мисли терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз бахшҳои муҳими суҳбат буд. табодули судбахши андеша ҳамчунин атрофи дигар масоили минтақавию ҷаҳонӣ сурат гирифт. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Вашингтон дар зиёфати кории ҳамоиши дуюми Осиёи Марказӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5+1 иштирок ва суханронӣ намуданд. 6 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Вашингтон дар зиёфати кории ҳамоиши дуюми Осиёи Марказӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5+1 иштирок ва суханронӣ намуданд.
президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбари кишвари мизбон Доналд Трамп барои даъват ва пазироии самимӣ изҳори сипос карда, доир ба зарурат ва роҳҳои рушди ҳамкории Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи Марказӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико андешаронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот ва амнияти пойдорро заминаи бунёдии ҳама гуна робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ арзёбӣ намуданд. дар идомаи сухан ба тавсеяи ҳамкории иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол миёни кишварҳо ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои ояндадори Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. бинобар захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ ва мавқеи географии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷониби моро бо дигар шарикон дар тавсеяи ҳамкорӣ оид ба таҳкими соҳаи энергияи сабз ва интиқоли он ба кишварҳои ҳамсоя таъкид намуданд. таъкид гардид, ки дар кишвари мо бо дар назардошти имкониятҳои мавҷуда ба рушди соҳаҳои гуногуни саноат ва энергетика, бахусус афзоиши иқтидорҳои тавлидоти нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. дар ин зимн алоқамандии Тоҷикистон ба таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳо бо шарикони байналмилалӣ дар ин самтҳо иброз гардид. сармоягузорӣ ба истиқроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок низ аз ҷумлаи самтҳои ояндадори иқтисоди Тоҷикистон номида шуд. дар фароварди сухан иброз гардид, ки Тоҷикистон ба инобати иқтидори иқтисодии худ метавонад тавассути густариши ҳамкориву ҳамёрӣ дар таҳкими занҷираҳои устувори истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ мавқеи назаррас дошта бошад. 6 ноябр дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шаҳри Вашингтон мизи кории сатҳи баланди соҳибкорони Тоҷикистону Амрико баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо. шашуми ноябр дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шаҳри Вашингтон мизи мудаввари сатҳи баланди соҳибкорӣ миёни Тоҷикистон ва Амрико баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарони як қатор вазорату идораҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва доираҳои соҳибкорӣ аз ҷониби Амрико бошад намояндагони Конгресс ва вазорати тиҷорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, инчунин сардорони ширкатҳои маъруфи байналмилалӣ Сити, Кока-Кола, Мета, Спейс Икс, Старлинк, Насдак, Валмонт, FL Смит, донишгоҳи Невада ва дигарон ширкат варзиданд. ин чорабинӣ минбари муҳим барои тақвияти ҳамкории иқтисодии ду кишвар номида шуд ва дар он имкониятҳои нави ҷалби сармоя, густариши савдо ва татбиқи навгониҳо миёни давлатҳо баррасӣ шуд. доираҳои соҳибкории амрикоӣ ҳавасмандии худро барои густариши ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои энергияи сабз, коркарди маъдан, истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ва комплекси кишоварзӣ саноатӣ иброз доштанд. тоҷирони амрикоӣ ҳамчунин беҳтар гардидани муҳити сармоягузорӣ ва кӯшишҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои фароҳам овардани шароити мусоид ба сармоягузорони хориҷӣ таъкид намуданд. аз рӯи натиҷаи кори мизи мудаввар миёни ширкатҳои амрикоӣ ва доираҳои соҳибкории Тоҷикистону Амрико як қатор созишномаҳо ва ёддоштҳои ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт, сармоягузорӣ, мубодилаи технологияҳо ва дигар бахшҳои иқтисод ба имзо расид. аз ҷумла байни ширкати ватании Somon Air ва ширкати амрикоии Boeing шартномаи дарозмуҳлат оид ба хариди 14 ҳавопаймои муосир ба имзо расонда шуд. мизи мудаввар аз ҷониби намояндагони шӯрои тиҷоратии Амрикою Тоҷикӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва баргузор карда шуд. ман намояндаи ширкати Transparent F ҳастам, ки дар шаҳри Вашингтон фаъолият мекунад.
самти фаъолияти мо истифодаи технологияи мушоҳидаи масофавӣ барои муайянсозии захираҳои маъданӣ дар рӯи замин мебошад. дар чанд соли охир мо моделҳоеро коркард намудем ки имкон медиҳанд ҷойҳои умедбахш ва фоидаовари маводи маъданиро муайян кунем. мо фаъолияти худро аз тилло оғоз карда тадриҷан ба маъданҳои ҳаётан муҳими саноатӣ гузаштем. айни ҳол ба бозори тоҷикистон ворид мешавем. созишнома оид ба ҳамкорӣ бо ширкати авесто груп ба тасвиб расонида шуд ва дар моҳҳои наздик чанд маротиба ба тоҷикистон сафар карда бо мутахассисони маҳаллӣ барои муайянсозии захираҳои маъдании кишвар ҳамкорӣ хоҳем кард. ман роҳбари форуми маъданҳои ҳаётан муҳим ҳастам. ин як иттиҳоди тиҷоратӣ мебошад ки аз ҷониби вазорати мудофиаи иёлоти муттаҳидаи амрико дастгирӣ меёбад. ба ҳайати мо корхонаҳои истихроҷ, коркар, сармоягузорон ва корхонаҳои бузург шомиланд ки аз ин маъданҳо истифода мебаранд. тоҷикистон дорои имкониятҳои васеъи маъданӣ мебошад. бисёре аз захираҳо аллакай коркард мешаванд, аммо ҳамчунин ба корҳои иловагӣ ҷустуҷӯӣ ниёз ҳаст. мо имкониятҳои нав барои ҳамкориҳои мутақобила байни ширкатҳои тоҷикӣ ва амрикоиро мебинем. маҳз барои ҳамин ман имрӯз дар ин ҷо ҳастам ва мо интизори ҳамкорӣ бо ширкатҳои тоҷикистон ва сафар ба шаҳри душанбе мебошем. ман роҳбари иҷроияи шӯрои тиҷоратии амрико тоҷикистон мебошам. мо ташкилкунандаи ҳамин чорабинӣ ҳастем. пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва тамоми аъзои ҳайати расмиро ба шаҳри Вашингтон хушомадед мегӯям. барои мо ҳамчун намояндагони ҷомеаи тиҷоратӣ ифтихор аст ки дӯстони тоҷикро дар пойтахти иёлоти муттаҳида истиқбол менамоем. чорабинии имрӯза хеле дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар он ширкатҳои пешбари амрикоӣ иштирок варзиданд. мо мутмаин ҳастем ки робитаҳои иқтисодӣ миёни ду кишвар боз ҳам тақвият хоҳанд ёфт. ҳамчунин дар ин рӯз дар шаҳри Вашингтон дар қулаби S5+1 бизнес конференси кишварҳои Осиёи марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 6 ноябр дар шаҳри Вашингтон бизнес конференси кишварҳои Осиёи марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қулаби S5+1 баргузор гардид. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин чорабинӣ роҳбарони як қатор вазорату идораҳо ва гурӯҳи соҳибкорони муваффақи кишвар намояндагӣ карданд. қабл аз оғози бизнес конференс дар макони махсуси маркази Кеннеди намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии кишварҳои Осиёи марказӣ доир гардид. дар гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон намунаҳои расму оин, фарҳангу тамаддун ва дигар дастовардҳои мардуми тоҷик ба маъраз гузошта шуд. бизнес конференси кишварҳои Осиёи марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар бахшҳои алоҳида баргузор гардид ва намояндагони доираҳои соҳибкории кишвари мо зимни суханронӣ оид ба таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои ояндадор, имконоти ҷалби сармоя ба бахшҳои гуногуни кишвари мо, табодули таҷриба дар самти рақамикунонӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ, робитаҳо дар соҳаи технологияҳои муосир ва ғайра андешаронӣ намуданд. аз ҷумла директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ Хуршед Мирзо ва олими ҷавон Азизҷон Азимӣ зимни суханронии худ дар бораи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, имконоти ҳамкорӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, аҳамияти зеҳни сунъӣ дар замони муосир андешаронӣ намуданд. гуфта шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳамешагии ҳукумати кишвар барои истифодаи васеъ ва самараноки зеҳни сунъӣ бо дар назардошти аҳамияти он тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. дар бизнес конференс ҳамчунин дар бораи сарватҳои табиии Тоҷикистон ҳамчун заминаи устувор барои рушди соҳибкорӣ ва тиҷорат андешаронӣ сурат гирифт. таваҷҷӯҳи иштирокдорони бизнес конференси кишварҳои Осиёи марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба самтҳои дигар ва судбахши ҳамкорӣ бо кишвари мо аз ҷумла истифодаи иқтидору имконоти бахшҳои саноати кӯҳкорӣ, металлургия, сабук, хӯрокворӣ, кимиё, дорусозӣ ва истеҳсоли масолаи сохтмонӣ
ҷалб карда шуд. тавсияи минбаъдаи ҳамкорӣ бахусус дар соҳаҳои иқтисод, тиҷорат, сармоягузории мустақим, илму техника ва рақамикунонӣ, сайёҳӣ ба манфиати кишварҳои иштирокдори бизнес конфронс дониста шуд. мавзӯи дигар 6 ноябр дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО қатнома таҳти унвони устувонаи куруш эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. таърих гувоҳ ки тоҷикон ҳамеша иттиҳоду ягонагии аҳли ҷомеа ва фалсафаи таҳаммулгароиро тарғибу ташвиқ намуда бо намояндагони дигар халқу миллатҳо دین و آیین و فرهنگ ها مناسبت نکبینانه داشتند. این معنی هنوز 3000 سال پیش در کتاب مقدس نیاگان ما اوستا به طور ظاهر آمده است. ما صلح و سلامتی را می ستاییم که جنگ و ستیزه را در هم بشکند. بشود که ما با همه راستان و درستان که در سراسر کشورها هستند همکار و انباز باشیم و با یکدیگر محبت و یاری نماییم. قبول گردیدن اولین اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر که تا امروز ماهیت خود را گم نکرده است دلیل روشنی فلسفه تحملگرایی نیاگان ما و اعتراف وحدت میان خلق و ملت‌ها و دین و مذهب‌ها از جانب آنها میباشد. навиди ифтихорӣ дар саҳифаи таърихи кишвар 6 ноябри соли 2025 дар қароргоҳи ЮНЕСКО зимни баргузории иҷлоси 43-юми конфронси генералии ин созмони бонуфузи байналмилалӣ қатнома таҳти унвони устувонаи куруш эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ бо иттифоқи назар қабул гардид. манам куруш шоҳи ҷаҳон шоҳи бузург شاهی بابل شاهی 4 گوشه عالم. қатномаи мазкур аҳамияти таърихӣ ва маънавии устувонаи куруш яке аз қадимтарин санадҳои башардӯстонаи дуньёро ки арзишҳои озодии виҷдон эҳтиром ба гуногунрангии фарҳангҳо ва ҳамзистии осоиштаро тарғиб менамояд таъкид месозад. ин ташаббуси таърихӣ тибқи дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки зимни паём ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ пешниҳод гардида буд пешбарӣ шуд ва дар рӯзҳои таҷдид аз солгарди конститутсияи кишвар аз ҷониби аксарияти кишварҳои аъзои ЮНЕСКО дастгирӣ ёфт. طبق قطنامه استوانه کوروش نه تنها یک یادگاری باستانی بلکه رمز قدیمی احترام به حقوق انسان، تحمل و همبستگی فرهنگ ها ارزیابی می‌گردد. قبول گردیدن این قطعنامه در سطح یونسکو نشانه واضح احترام جامعه جهانی به تاریخ پرغناوت بشریت و سهم نیاگان آریایی نژاد در رشد ارزش‌های عمومی بشری ارزیابی می‌شود. قطعنامه استوانه کوروش به تحکیم ارزش‌های صلح، همدیگرفهمی و احترام میان خلق‌ها مساعدت نموده در رشد مکالمه فرهنگ‌ها و حفظ میراث معنوی بشری در دایره یونسکو نقش ارزنده خواهد داشت. قطعنامه مذکور صحیفه نوی را در همکاری‌های فرهنگی بین المللی و بالا بردن نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی باز نمود. قطعنامه استوانه کوروش با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای اعضای سازمان جانبداری یافت. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ World Travel Market 2025 дар шаҳри лондони британия камбир ҷамъбаст гардид. ин рӯйдоди муҳими сайёҳӣ дар соли 2025 ки аз 4 то 6 ноябр ҷараён гирифт, ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон дар он фаъолона иштирок намуда иқтидори сайёҳии кишварро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. давоми рӯзҳои баргузории намоишгоҳ аз гӯшаи сайёҳии тоҷикистон садҳо нафар дидан карда дар доираи мулоқоту вохӯриҳо ҳамкориҳои оянда мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамкорамон Сафархуҷа Ризозода аз шаҳри Лондон гузориш медиҳад.
نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تریول مارکت 2025 که روزهای 4 6 نوامبر سال 2025 در مرکز نمایشی اگزل لندن شهر لندن بریتانیا کبیر جریان داشت با میدان فراخ تبادل تجربه و معرفی امکانات بیش از 180 دولت جهان و زیاده از 40 شرکت سیاحی تبدیل یافت. تشکیل گوشه جمهوری تاجیکستان در این روزها توجه زیاد اشتراکچیان را به خود جلب نمود و هیئت جمهوری تاجیکستان توانستند با اشتراک فعالانه تمام امکانات و اقتدارهای سیاحی کشور را برای اشتراکچیان به طور شایسته معرفی نمایند. گوشه سیاحی جمهوری تاجیکستان دوام 3 روزی برگزاری مهمترین رویداد سیاحی سال 2025 ورلد تریول مارکت در شهر لندن بریتانیا کبیر با انعکاس فرهنگ رنگین ملت تاجیک و اقتدار سیاحی کشور ما زیر توجه وسیع اشتراکداران این چهاربینی با نفوذ قرار گرفت. در این مدت صدها نفر نمایندگان ساختارهای مربوطه دولت‌های گوناگون جهان، شرکت‌های سیاحی، مهمانخانه و فرودگاه‌ها، دیگر سوبیکت‌های خدمترسان در ساحه، بلاگران و نمایندگان رسانه‌های معروف از پاویلیون تاجیکستان دیدن نموده با فرهنگ پرغناوت و اقتدار فراخ سیاحی کشور ما شناس شدند. نامی من محمد جمال. من از مصر می باشم. تاجیکستان کشور خیلی زیباست. من شرکت سیاحی خود را دارم که می خواهم با همتایان خود از تاجیکستان همکاری ها در ساحه سیاحی داشته باشم. تقریبا 4 سال پیش من با یک چند برادران تاجیک همکاری ها در ساحه سیاحی داشتیم که برای من تجربه خوب داد. مردم و فرهنگ تاجیکستان برای من خیلی پسند است. سیاحی از سمت‌های آینده‌دار کشورهای جهان محسوب یافته. در تاجیکستان بر رشد و تحکیم انفراستراکچور آن توجه زیاد داده می شود. در این زمینه در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان طی روزهای برگزاری ورلد تریول مارکت 2025 با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در شایگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در گوشه سیاحی کشور تمام نوهای جهانگردی معرفی کرده شده. در این زمینه بیش از 40 صحبت و آخری‌های هیئت تاجیکستان با همتایان خارجی خود برگزار گردید که در زمینه آن رشد همکاری‌ها بررسی و برای جلب سیاحان نقشه‌های آینده تحریزی کرده شدند. 3 روزی که نمایشگاه با وقوع پیوست نمایندگان تجارتی، ساحه سیاحی و دیگر سمت‌هایی که به ساحه سیاحی علاقه‌مند هستند از کشورهای عالم از گوشه سیاحی تاجیکستان دیدن نمودند. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای در سطح مناسب معرفی اقتدارهای سیاحی مملکت در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی WTM لندن آمادگی خوب دید. در همبستگی با سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی توانستیم که با طور شایسته در سال 2025 امکانات‌های سیاحی را در این بازار مهم معرفی نماییم. یکی از رویدادهای مهم برای جمهوری تاجیکستان در روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تریول مارکت 2025 این تقدیم رسمی جایزه مخصوص بیست تریول از جانب نشریه با نفوذ لونلی پلنت به هیئت کشور ما بود. یادآور میشیم که چند قبل این نشریه معروف جهانی تاجیکستان را در فهرست 25 تجربه بهترین سیاحی در سال 2026 بیست این تریول وارد نمود و کشور ما را همچون یکی از سمت‌های الهام بخش برای راهپیمایی و سیاحت در محیط کوهسار قید نمود. وارد شدن تاجیکستان به فهرست 25 تجربه فراموش نشونده سیاحی سال 2026 از توجه افزون رهبریت عالی حکومت کشور خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر رشد و تحکیم انفراستراکچور این ساحه و فراهمسازی شرایط ارزنده برای جهانگردان شهادت می‌دهد. Planet to present this award to Tajikistan for Lonely Planet's Best in Travel 2026 Awards as a best destination to visit. سلام، نامی من بیلی است. من همچون سیاح به تاجیکستان هم سفر کرده بودم. من تاجیکستان را خوب دریافتم. کشور شما خیلی کوههای زیبا دارد. من آنجا طول 1 ماه بودم. به خوجند، مرغاب، دوشنبه و قریب که همه منطقه های تاجیکستان سفر کردم. نقشه دارم که باز به تاجیکستان سفر کنم و امروز هم این گوشه سیاحی تاجیکستان در ورلد تریول مارکت 2025 دقت مرا جلب کرد. سلام، نام من تومی است. امروز خیلی خرسندم که فکر و اندیشه‌های خود را درباره تاجیکستان پیشنهاد میکنم. من برای اشتراک در یک فستیوال فرهنگی به تاجیکستان سفر خواهم کرد. نیت دارم درباره فرهنگ مردم تاجیک بسیار چیزها را آموزم.
تأکید کردن با مورد است که ورلد تریول مارکت از بزرگترین چهاربینی‌های سیاحی در سطح جهان است که از سال 1980 همه ساله برگزار می‌گردد و آن برای نهادهای ساحوی دولت‌های گوناگون جهان، شرکت‌های سیاحی، فرودگاه‌ها، مهمانخانه‌ها و دیگر سوبک‌های خدمترسان ساحه میدان فراخ تبادل تجربه و معرفی اقتدار و تحریزی نقشه‌های آینده محسوب می‌یابد. نمایشگاه بین المللی ورلد تریول مارکت 2025 که سال روان تحت شعار اندیشه نوی سیاحی در جهان تغییریابنده برگزار گردید، وارد گردیدن ساحه سیاحی را به مرحله نوی رقمی و استوار برای جامعه جهانی نمایش داد. ورلد تریول مارکت 2025 باری دیگر نشان داد که جهان با تجربه های استوار، تکنولوژی های رقمی و همکاری های بین فرهنگی و بین تمدنی بیشتر تکیه می نماید و برای کشورهای چون تاجیکستان اشتراک در این گونه صحنه های بزرگ امکان فراخ معرفی اقتدار طبیعی سیاحی و فرهنگی محسوب می یابد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید. کارت ویزا گولد یا ویزا کلاسیک را از امانت